Kau itu bagi yang disimultan, kerana kita ikut utama kasih channel F bagi dikikul. Kira bagi parti kira bagi balon kira sepanjang kita, pelong yang saya kau bagi beri lebih ya bisa. Atau tangan kalian dopi kisah malam. Tangan parti lah asik, pada tingkau umur sana ya kita cuma kentu bagian lebih bisa. Waktu bagi selalu kan ni kata. Kemungkinan tak kali ini isu. Pika kani di ka ngilap orang kadi ka thamai yang di barok mo mangi Kristen ni se puli na ka Bible ba jing insibai di thamai jong barok jing selo ti kum ju hi ka leksha kum ju hi ka san hima sima ba lada ka don kani ka jing insibai lada don kani ka jing ko ano simet utahi undi thamai jong barok ki jing selo ti kawai ni so thu sai so bangan jubab ya ta ka jong jing kli jong phi kalong ko ni so thu sai kalong ba hau khun si kara ni shimya san sa hadar ka ba khut ba kantang lada pipit ya kadar basnong yang kadar ubeli. Kemudian kadar kita present ke jom ubeli ha kata kadar bar undi benda tipsi undi benda kiu kau ya ke balarai dah kadar basnong ubeli syu ban kelaman mana nginget unta ti ha ki khun Kristen ro ni priang bet ba kasansar kadar tadi ba ai ubeli no bu no thau bat kalong ka bakhut de mangi ubeli open jawo open chaklia ya kata ti ba mangi ki bring ni pen jawo ni pen chaklia ni de ban sim jikit kli ban pen bhapat ya ti kajingkali kalong hatu mengitang mengi ngila ban le ngakwa ban kan nak masai ban nama ba ni ke kam sansar kada ni sim ba kadi ke bawan no boleh no bo thau ba ka khut nama ba kawan no boleh khut ka kamram ga ban kom ban khut ya ka kadi kamram jom ki balang ban kiniam ku kata kadi kamram ga ban kom no boleh dadang ngin batai than ya ka Bible kum kisen balang lesi kan don beting bum su tenak lada mangi ngin batai than dia ka long niam jong ka niam tanrai kum kisen halang ngim de expert ngim de theologian mangi ti kan don ka jing susi mo te ke hong ngim la ban len ki ladon ki balang ki balapan mi ki pastor tentang i nak pos ko ki keren ka KGP sinot set mi ki jongi mo ni ki penmi ki jing thong ki penmi ro ki gat lan ki ro per ki wi ko ki balang ro ki le ki phadar ro ki keren ti hre ke jing tli kolong ba dari keli tin kore kolong wada de sesana hatu tangkatu la bian hatu katu la bian hatu kam deise ya ki ban ong ba namar ba kan ni ko khu ki kamera ba jong ni jong religious institution ban ong ba ni ha ban sim jikit kli ma ko kam dei tang sin san sne kadi man ka por ban riman na ka por sa ka por ka bangsa ya ban keren ki wi ni ha ban keren ba la bin pe ya history jo ko perthai ya kaleng jo ko perthai ban wan ra ya ta ka social reform lalu pinpet tang India mo kimi ki Brahma samaj kimi ki Arya samaj lalu pinpet po Germany kimi itu kini ki social reform ki dei hi kinong alam bal mentali ni i ba ki don ki pastor ki ba sedang ban ong ba imat na kabalang ma syu pun khut ia ka politik sno sedon ja politik kat no gadai kat no kala ya kang imte ini batai than mangi ti retang wi jikentu barit ki balang ban kiniam po per nadu kan yang tenrai ki balang Kristen tu ku kiniam ki balada phi ngai ba kasan sa khadar kalong ko khut ada phi ngai ba kasan sa khadar kawan no beli no bo no thau kadi kamram ga jong phi ne kong ban yalam nakmat ban pun khut ban suba balada maki ki yalam ngile ki sang palang ilong bal khloi ban bot kalong kum ka kasino pistang mo phi nomor phi om ka khata ya ka jingin beli ka khata ko mi ai full support tinggal sobat orang pa kadi kamram ka jongki nukong jongki kan hundiam bo ber kabar kadi kamram jongki dor ba trairi bani pet lang bani sumar lang ya ane no beli kada ta ki ti lada pi ong ba tu tang mangi la ban la tang mangi la le no beli kum ong ni batai mangi ya ka jing khut jong beli ngim de ki expert mo kidon de ki expert in batai than mangi ya ka jing long ka dur ka da ka dor ba trairi ro kami hak boleh hidon baterai badan di tang mangi hot ni melakukan le ni persyang lagi bor hari lada mangi harkat kador baterai harkat ki balang yemi sikmat ina don por saat tayo bat lada ngile da kajing tim burung yo boleh lada hau burung melakukan le baterai ngej ba hau boleh ki ne ki lapan le ki